U susret novoj motosezoni pravo je vrijeme da se ozbiljno razmisli o jednom od najpopularnijih modela iz Suzuki game, V-Strom 800. Riječ je o modelu oznake DL800, nasljedniku legendarne 650-ice, koji donosi potpuno novu platformu, moderniji agregat i znatno napredniju elektroniku. Ovaj svestrani adventure motocikl, poznat po udobnosti, pouzdanosti i balansiranim performansama, sada je dostupan po akcijskoj cijeni od 9.990 eura, dok je njegova redovna cijena iznosila 11.790 eura. Razlika je i više nego primjetna, posebno za model koji nudi ozbiljnu opremu već u osnovnoj verziji. Model je dostupan u svim aktuelnim bojama za ovu godinu, a interesovanje pred početak sezone već raste. U pitanju je dvocilindrični redni agregat ovog puta, iako smo od Suzukija navikli na V motore, legendarni V-Strom 650. U pitanju je agregat koji isporučuje 83 konjske snage, od opreme nudi quick shifter u oba smjera, ima ABS sistem kočenja, možete izabrati dva režima rada, kontrolu trakcije također, ima 3 mape. U pitanju je, mogu slobodno reći, all-rounder motor, pogodan i kako za vožnje kroz grad, tako naravno i za otvoren put. Ima nisku potrošnju goriva od svega 4,5 litra, a isporučuje sa ovim motorom od 800 kubika poprilično dobre performanse, kako na niskim obrtajima, tako i na višim obrtajima. Od opreme se naravno mogu dodati centralni stender, crash bar sa maglenkama, kofere, bočni koferi, centralni kofer i tako dalje. Svaki kupac i svaki korisnik pravi svoj paket shodno svojim potrebama. Suzuki je sa ovim modelom napravio veliki iskorak, novi agregat, modern dizajn, napredni sistemi asistencije vozaču i udobnost koja ga čini idealnim kako za svakodnevnu vožnju, tako i za duža putovanja. Kada je riječ o dizajnu, V-Strom 800 donosi prepoznatljivu V-Strom siluetu, ali u znatno modernijem i oštrijem izdanju. Prednji dio sa vertikalno postavljenim LED svjetlima i izraženim kljunom jasno naglašava adventure karakter, dok bočne linije i kompaktna silueta daju dozu sportskog duha. Vizualno djeluje ozbiljnije, robustnije i spremno za sve, od gradske vožnje do dužih touring avantura. Upravo ta kombinacija funkcionalnosti i atraktivnog izgleda dodatno ga izdvaja u klasi, a kada već govorimo o izgledu, bitne su i boje koje su trenutno dostupne kupcima. Na raspolaganju su boje za 26. godinu, ima ga u sivoj boji, model o kojem konkretno pričamo, i može se dobiti još u crvenoj boji, i ima mat crna boja u kombinaciji sa žutom. Svi su modeli dostupni odmah za isporuku. U ponudi više nema modela od 650 kubika. Gama je pojednostavljena i čine je verzije sa agregatima od 800 i 1000 kubika. Konkretno, model od 800 kubika pokreće redni dvocilindrični agregat koji razvija 83 konjske snage, nudeći odličan balans između snage, elastičnosti i svakodnevne upotrebljivosti. U ponudi imamo od V-Stroma 800 model, ovaj o kome pričamo, i ima jača verzija još 1050. 1050 je isključivo putni motor, većih gabarita, i ljudi ga obično biraju za putovanja. Dok je ovo, kao što smo pomenuli, univerzalnija priča, univerzalniji motor koji možete slobodno svakodnevno koristiti kako za grad, kraće međugradske relacije, a naravno i za putovanje. Sve to zajedno čini da je Suzuki V-Strom 800 u ovom trenutku zaista pametna kupovina. Godinama je sinonim za upotrebljivost i svestranost, motocikl koji jednako dobro funkcioniše u svakodnevnoj gradskoj vožnji, na otvorenom putu, ali i na dužim touring avanturama. Upravo ta univerzalnost je ono što ga već dugo izdvaja u klasi. Važno je naglasiti i da kod aktuelnih akcijskih cijena nije samo riječ o lager primjercima. Kupci imaju mogućnost narudžbe, ali rok isporuke postaje važan faktor,
posebno uoči početka sezone, kada interesovanje tradicionalno raste. Zato je pravovremena odluka često i najpametnija odluka. Rok isporuke sa našeg lagera, a u slučaju narudžbe možemo isporučiti željeni motor u željenoj boji za 15 dana. Podsjećamo da je redovna cijena modela V-Strom 811.790 eura, dok je razlog naše priče o pomenutom modelu akcijska cijena od 9.990 eura.